بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزة اللبتي مسلم أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقوم من الدبي إرشاد قايسفاوي ما ميهكي كباكا بيان كربا حديث كرباني كل مخموم القلب وصدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. من أبوي إرشاد قال لبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد بحديث كرباني ميستكون جترين ما ميهكي حساف دلوغ تدوري ميهاي أصابع كلم بدالوني دلوغ تدوري كم تممن إنجي كوبايتو حساف ومكي. لبيت النبي حديث كرباني ಹಿಸ್ಸಾ ಫೂಮಕಿ ಹಿತುಗ ಫಾಫವರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಅದಿ ಹಸದುವರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಜಾತಿ ರುಳಿವರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಹಿತುಗ ನುವಾ ಮೀಹಾ ಎಯಿ ಹಿಸ್ಸಾಫ್ ಮೀಹಾ ಎಂಕಮಂಗ್ ಎಂಗಿಗಿಂದಿ ಎಚ್ಚಕಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಫೂಮಕಿ ಎಯಿ ಅವಗಮೆನ್ನ ಮತಿ ಮಕಾಮ್ ಲಿಬಿಗಿಂದ ಕಮೆಕ್ಕಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಗ ಎಮೀಹಕಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ ಮೀಹಕ ಭೂಮಿಗೆ ಫುರ್ಸ ಲಿಬಿಗಿಂದ ಕಮೆಕ್ಕಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವಗಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಕಿವಸ್ ಹಿಸ್ಸಾಫ್ ದುಲುಗೆ ತೆದುವರಿ ಬೈಕಮ್ ಗಲವಾಶ್. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.